Pozdrav svima, danas je 4.1.2016. godine i snimamo kako pada snijeg ponovo. I jučer je padao i sinoć i sad ponovo pada, već je padao 40 cm i još pada, sad je 14.30. Vidimo kako pada. Znači veje. I hladno je, čini mi se -4 kako sam gledao. Šta je be džukac? Čekaj tebe da snimim. Ovdje se najbolje vidi kako pada. Zato što je kuća crvena i ovamo cigle, nadam da se pa se vidi. Što ladno je.
Sve sam se smrcao. Zdravo. Jo, davno bre. Ruke su mi se smrzale. Nisam stavio rukavice, ne mogu da snimam s rukavicama. To je to, odjavljamo se za sada, ako ne bude bio još intenzivniji. To je to, vidimo se kasnije. Snijeg dalje pada, ne prestaje. Ovo nije bilo dugo, bar 5 godina, 5-6. Ovakav snijeg. Ovakav snijeg nije bio 7 godina. Najmanje, ovdje. Gledajte koliko su to krupne pahulje. Vidimo što radi Mik. Mik, gdje si me? A možda ovo. A, ti si tu. Presjedili tu podrum, mnogo ladno, a? Napolje ve sneg, znaš ti to, a? Ne znaš. Ne znaš, tebi tu toplo, ti si tu.
Spavaš ceo dan, ceo noć. Oni šapove, da te vide ljudi. Ajde idem ja snimam dalje, ti leži tu. Nećeš? Ja, nećeš napolje za vejalica. A nije vejalica, ali snijeg pada u najveće. Nemojmo. Čovječe, kako pada. Mnogo jako pada. Ne, miran da budeš. Miran da budeš, bre. Gdje ćeš sad noći? Ne može? Ne može sad, gdje ćeš sad? Kasnije. Ne? Ne sad. Ne. Ne spavaj, sve će snijeg da te nakvasi. Idi unutra, sve će snijeg da te nakvasi. Kao što rekao, snijeg intenzivnije, sve intenzivnije pada. Ne? Zdravo. Zdravo, zdravo, kuće. Ko čuka bre to? Evo sad se najbolje vidi kako pada. Isto se vidi ovdje dobro. To je to, odjavljamo se za sada, pa kasnije opet. I pozdrav ponovo, evo sada je 23:15. Sneg još uvijek pada ovako slabijeg intenziteta, ali da vidimo koliko je do sad napadao sneg.
To je to. Vidimo se uskoro. Ovo je sada završavam snimanje. Pa ću da snimam ponovo sutra. Sutra i onako će noćas još da pada, pa će vidimo. Sutra šta će biti, ponovo ću nastavljam sutra da snimam daljak, sneg, tako da vidimo se sutra.